GIG Motors ten ni formation alu tila MLS FC lama tang hian bultran taila goalkeeper a sang lian au manga tlar hnunga duata efa khum te a bia kale din sang te no manga lai hianin George le MP ka te nom dona tlar malama Falton Shuaite le tlan te nom dona kochi vanal pe karal te nia ni hianin 5-2-3 formation ron mang don ani common low khop maya ronin pet kai masaber an nia tuna kan hmu mek hi SAIKHAMAKAWN FC ten nia ni hianin 4-2-3-1 han ron mang dona goalkeeper a Simon au mang tlar hnuai Jonathan Loma moi le hun ruat te nom dona laya remlala Kiran Chetri le Emma te nom dona tlar ma hian zira amona le moi te nom boka kotsila sang zola mar ani bokani ni chung te chu nia ba poi choi hnem khop maya intervillage football tournament a pis chui kha hlom thin view maya Loma ron chuang emo moi George da chemi lova he Simon a dang thakho mai second chance nei po kha handball an pila en chiang chin teng George ball dalu khi thakop maya en taila lo to phanom phei se chon lu jok thei tur ani Simon a dang zawa in chak lova goal ni in la kalme ka hin khung to ni SAIKHAMAKAWN hi goal la khung lova chan soma heu la teu thin ve zira bo pe ka chemi lawa Jonathan lama bole ta zira goal thon lu ta chan soma a goal tange Kiran Chetri a soitang Kiran Chetri hi FC Bethlehem ta season liam ta in lan khan e goal thabik aron khung ani kha chu sang lian tan dan man ngai nam lawa kill box sia Kiran Chetri idea football tournament lama po kanan FC laga goal ni lo khung thei to tu khania en non ne ta zira ball pe ka tang khianin goalkeeper tan chan som to lo ni Kiran Chetri a positioning a dikhop mai ton bik alo din na la ya hachu Jonathan a pek zira na ronda phaya e fanat ti turanga ti thatok lo deu boka Kiran Chetri ke atla chuilu thatak ani chi khan ni vek ani chan som ve lenga la than te a phát tiêu yom về than George handball tlat mai penalty spot ko ka match referee sina po hanan appeal to khami khan ham lo tu na mi kha enol te George corner ron chui nia taila khi achiang ve bokani last match penalty chuilu to nia ron chuilu chuan sipur sutin 1-1 an thayang ava confi thine MPL ka tikha Mizoram Premier League season kalme ka a goal ni na penalty trainer ron chuilu le ta MPL ka tikhan team sipur sutin goal khat ve ni ta ni MPL ka last match a pohan goal thabik alo khung towa lunglei farm veng tlangwal hianin an sipur sut na goal tikhan aron khung le ta ani kan goal din hun 1-1 ani le ta MLS FC lawin khum te an la choka Alberta hanron lu tir vele thunga SAIKHAMAKAWN chance thalu tu kan neya tuna khan Jonathan mangin moi mangin mai ro chu gol mau tat lo mai tar nung lama panga da kha tulan ti talo ni la langa khum te center bank la choka Alberta center midfielder an ron lu tir thunga ni tikhan tunan formation chu 4-3-3 angani ta Faltona tangin chan som Alberta ron loi thel fu mai ben chang ron lut khania MLS FC laman ge Simon vor thavang wang ve amona chan som se amona lom ve goalkeeper Simon an si strap alom le kha chu goalkeeper si kan mukha ta kan mu ma sak ber ta po thleng teu khop mai khian taila amona hi soitang Bethlehem veng thlang wala ni tharumanga soitang khan ni hi da free chin lova top scorer ni zo hlim kha ni mi ava Manuela va loi fu tok lawang reng ve thlan te atangin sira din sanga ronda thavio mai Falton tan
Falton an tight bok ni ha chu Falton ne na bok bol le ta Falton cha soma la thin ve si ha district tang rong kal kan ti kha ni Manuela chui chemi lo cha soma kiran chetri kha nin aman la fu le teu ve zira te hi Mizo football achun experience nei thaber te zinga mi kan ti theyanga kiran chatri la thakop mai chan sa nei amana shot lova a selfies lo khop mai si roite atangin George ball back chan soma George sa change travio mai sira thante auma dang ol sam khop mai handball na pil le a match referee nei nge thutlu na siam don box pon nge chung penalty ni o ti thei ni khian non le taila an mani lam in pet perani MP ka bokaron chui le dona MP ka kon fi thinem MP ka tikhan goal ni khungin 2-1 in ma an hruai ta MP ka hi soitang han lung lei fam veng player ania penalty chui thiam bik ting kan threng toina rinom entai la khi tir a chui ma sak jok han velam kila lir teng teng kha chui lu ta tuna po han ding lama tiang chia chuanin konfi boxi soft player ron tho chuak thachina soitang khanin MP ka te po lung lei fam veng player mi khane zira chan som vele hala wasang te kherve zira Manuela amona loi thele lom chan som chun zawa han van duai lak lo ni lom khana ron chui zui le ngal boka kian taila ema da phaya amona loi thel fu maya kitami chui ki lo dang thakop me du lo ve MLS FC lam hi soidang han mani district a chan no moi lo choi nual ton nia go shot kan mua van dang thave sang liana top corner a zira sut alut teu khop mai ha ai dei football tournament a ha chuanin tlem khanan nu fual de mo ti thei ani nu fual han ti khanin chevia watin an lawin ongema lu chun som le chan som le hala basang ve kha chu tiuyom tak zet goal khung ngei turang ai nia faltona en tai la khi an tlam nung khi phui lo khop mai tun bi ke chu faltona a tiuyom lutuk ha first tàu thắt lo zirtan Jonah khai vắt lỗ tàu về lutuk ni lo turan bei sei tai la thange MP ka sira da wang mai angur tan ngura chan sa siam them ngura lakat zera ngur gola traya mau ta kal lo chia ni tai district a ron tal na ngal viau mai Faltona dale chan som gol shot kan mua gol leta gol moi zet mai MP ka mangin kan muleta hat-trick asiam veleta ni Mizoram Premier League ka tikhan hat-trick nen MLS FC point thum lo chua theina tur niom tak mai te poti taila din hun thata ka ron din thir thei tu tur ron chui lu tani MP ka khian taila chui lu thangang maya goal thabik MP ka mangin kan mo penalty lo po lo chui lu thei goal thum goal khat ani ta ni MP ka enan le tela khi Emanuela bum chiang khop maya da kill box ya
zira tangin chan soma goal shot kan hmua sang lian a bawk ani dang thal tuk second chance alom a goal chuang lo an va van duai an hun tha nei minute riat pek bel nia tam khop mai na sipur su zona tur tan po du thu samin hun pek bela thani ngura tlang zela ngura chokrai viau maya goal shot chan sama heo simona chuti ro chan than te kha offside to ni tuang han film khur dewin ma hroite a vor chemi lova biaka tau chuak vele ngala Jona ole tikhan Mizoram Premier League season som pani na round 2 game masaber kan zo felta MLS FC long tai le SAIKHAMAKAWN tein machona goal li haluta MLS FC lewing goal thum khong SAIKHAMAKAWN nam hen goal khat an khonga